Oh, masih huti apangi. Dakolan apang di huti. Mari si hepeng dona godang. Hepeng tu sudiun nih. Di apang hepeng, di pinggan hepeng, di dompet hepeng, di tas hepeng, di bank pe hepeng. Oh, masih tonggi-tonggi deh. Oh, mbak odoran nih si huti apang. Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet. Hari ini hari bahagia, hari sukacita, kami berada di Tapanuli Tengah, di Sipodang, Air Rogas, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Odoran ni si huti apang, taida ma di sonoaing nungga mangerade nasida, mabuan silua, oma si huti apangi. Si huti apangon, ima iboto ni Panguli. Iboto ni Panguli do na si huti apang. 26.100.000. Oh ya tepuk tangan. 26.100.000. Mau lihat makaratan ang baru Lasroana. Bapak Ibu saudara penonton setia di channel Palito Mehmet. Salam dari Tapanuli Tengah, dari Sipodang. Isi masih huti apang. Oh, semua bang. Nah, hamu kadongan di Tapanuli Tengahon. Adonggo na jonaran na si huti apang. Jala tutu si tuturo ikut di huti do apangi ate. Di huti do apangi. Mai sini apangi tahe. Atupet, manuk, pisang, tobu, hepeng. Oh itu ate. Nah, jadi molo si huti apangon iseni Panguli maon. Boru iboto ni Panguli man nagabe si huti apang. Itu ate. Jadi marga dia mahamuna. Arito nang sia Jambi. Nang pehaleo tok sonang. Ay ganu pari do halakon say sonang do rohana. Iya. Boleh amang disapa dulu keluarga saudara-saudara rekan yang di Jambi. Kawan-kawan di Jambi. Lagi marpesta di Baru Son. Iya. Siap kita sudah. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Amang Aritonang di sini sedang menyapa rekan-rekan yang berada di Jambi karena beliau hari ini mengadakan ikut pesta di Tapanuli Tengah. Barus soras mainang dah. Jadi dulu ni si matupang itu runa aik nadoras. Jadi mau lihat emang dihamul si tiapang sudah mehita horas soras. Jadi semuanya meminta rombongan ibu bere di sekitar ibu Arorota siap rombongan minta rombongan bere di sekitar ibu apa mereka salah Ido.
Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Met. Oma ulaon sihutiapang. Ima rakyat keluarga Aritonang Boru Bondar. Nah, bersama kita di sini hasuhuton paranak. Nama Jalo Haroroni sihuti apang. Tiga torok main anak itu lang. Udoran di sihuti apang ini. 712 halak matorok nisi hutiapang di ulau pesta ujuk nisi Risman Leli Sadarion hari Kamis 10 Februari 2025 di Sipodang Kecamatan Sosor Gadong Tapanuli Tengah Horas Madi Hasuhuton. Tuan-tuan naman itong pagkatok siyandur na mula-mula nila siyandur na mula-mula pak. Nung malibig ka muna, gondang mula-mula may marsamba amin ito lang ka, di ba? Sama-sama ninang to si Raja ni hula-hula namin. At sabay damang magodang na humbar to siya.